birta kalang rapet aratu ana phansimi afransinil hinpen kardom apachreilo kardom non birta ka than pon jibang nili jitramsa non birta thipi langponi sinang Raikom Engling Andhra Pradesh along train pen ahir king tangrak per kachingkoi abang pu hem nang chili Nizang Karbi Long pen Meghalaya dui hoilong prabjin pen intrit de get mate don riselampon po Khorsing terang engjar kap arum di pu post office athingno along lang bisiplang dat aphi sami department atumpen chechak ding pusi LYDC atumpen ningjepon Assam pen Meghalaya long puthot monsam pad upon jephan pinia Assam minister lapan ki Meghalaya minister atum maikang ni non birtang ton pen puthot lang ponik sinak Bukla police station ke parlopon hidi langwe lokhoning ti arong amekar himari engleng atum ki dugbok ajoini pensi ane om ke cholong nang jipu pena jok pensi asupu aki bisi Raikom Engling semi Bangalore an sai chongdat donji aphan barlo bonta kopai kelang nudak ajok pensi kedam tang pai pai ni phai kriethom aju por phai Chris Rab minute plike ba por balom Andhra Pradesh Vijay Vadha ajangson li podok dok ahut kupi ga son peneloni train pen club bublo Bons me kopai kelang mi uto kevek abang pu aning ki misen abang Raikom Engling aphan humponsi hospitalan ponsi silang ponlo Raikom Engling ahemasor tumta labang so birta longsi ahemasor ke tuan laban ki jirpu jirpi KSA laban ki kaprek prek hemphanga song tumta chirap chitudun besi Raikom Engling tuhan ki dia jai mekdeng ponlo laban pai pani pai inkora hini ani bangki ada bapor balom semi Raikom Engling semi amithang hem nang lelo bonta Raikom Engling train ben ki klu ahir kang tangra jok pensi ahiring tangrak pen aring husolo lasalang litum ki duk dera joini ani om ki choji phanta awi lasi Raikom Engling phan kisu chilang ji phanta alang litum ki kisung tu koklo lasil bangsu kisu chilang ji phan MLA Karbi Tamas Council CM Dr. Tram Longhang yam mudram rek thithum nang rap hek thapusi Raikom Engling ahem sortum pen chuning ripon pini nidlitum labangso Raikom Engling an akisung pen dak hem nanga chelo lerok abangke nilitum phan sar locally sar mudhuram lekthe sar nilitum phan masap sovet sitame un an ke sar nilitum phan kerap nang pajir deun iglo lasi nilitum nili ong isi rub isi mane jirpo jirpi don rap orte muti pe nilitum labangso oso phan koson si ke long lok jima pu nilitum ke claim ke dama hin bidi suri nang ki bid yang ki pidun atum rong asar rubasar atum korte injir lake ke claim ke dam rapet atum phantanili choro padikrim iglo hola areng ke so bang ahir ing tangrak lo apu ta ke roilo bindis pan hedlo anung anta amek sai delo ektom mane jinso me anu pi mekri jang prop anlo mane akeng ta damun elo amase rong asor tum kopai ke mi pen bas ki sun pen men chetong dun lok amat rong asor bang chethan lo tem tom hang lo amase alang li phan ke tom nang thab don those hem ke wanik lo chetang te jasmet pet non kis irrigation do nilitum ke chuningri ji bang chuningri thetan lo chuningri nang ikok bo athe nilitum ikhi e data ave lasi labangso so la an akiso la an areng kiso lo je ekdom অবস্থা se ave pin lo lasi labangso kerap kelong ji aphan nili chuningri padik remiglo aprangsi Karbi Long Autonomous Council Local sar mudhuram lekthe sar alang lifanta un anpen labangso nilitum se kachelang ji aphan ne kerap don ji aphan nili chuningri par piglo anparta dak Karbi Long Autonomous Council CEM sar Dr. Tuluriam Ronghang sar alang lifanta un anpen ke labangso ase kachelang along na cherap don ji phan nili chuningri padik krim iglo Di purong spi ang bong khorsing terang engjar kap made flyover selampon si kilang abolon laban ratum ta kedam ke bang kecheleng phan masap subang ki joy dolo bonta labang su arum long di pu post office athino lo bangki langbi hijim mebe alang bisi nang peng set anpin lo laso jok pen si ratum kedam ke bang phantak pinang ki sung chitong pon nang kok lo labang so alang bilong ban semi to work ke bak to work handu ki do piga jok pen si ratum pen sai jok je pen labang su to work kecheleng phan bori pon si kacengkoi nanga tumta dupik anlo kacengkoi tum hir tang rak pen aring hisu tumta abatai patai dupik anlo labang so lama puthak sami LYDC atum pan sami kedam tang ani labang so tuwar prab jin pen salam je pan sami chuniri pe de ponlo bonta LYDC atum pen chuniri dera phismi department atum pen pinani anta labang so asai cheklem kle dera jok pen si LYDC maipu ningang samsi lapen ki
lapan ki labang so tawar prabjin pen selam pon sia phansami sodak pen pachini pon thu tango hosemen to ar Japan itum 15 Agosto aprang patang nangji pulo ma 20 tarik aprang patang nangji pulo sedami pini nitum ladak kopi posi na antame Karbi Anglong Thomas Council atum ma dak tahun committee ma department la PWD department atum kopi posi lang ding numa poke nonta flyover ke langkang num thu anlo yu gandhi pak adu same pini nitum dak longbajong ang kangpi nitum dipu hello nitum ningka chet henai adim tu same arve ke the ke janglo pote langkang nim poke nitum non that si ke thek dam long la ke dam tang ho ke development ave ko hor ke nitum dak lang nimta ang nimne ako ladak penangan akisung nitum chetong nang ni ai development ke bang hot same non BJP sarkar ke bang hot non at office akisung nitum ke phunang ver ma dipu town along setame non setame langdam tame di bus stand ake ban pen ake ter kimin ui kipi ngalang penceng lok litring alang penceng lok pu an same upi posi town committee mat dak PWD department tung kelang ding noma oke nitum asurit dalu lasin nitum alang litum han ninje jelo polo media theng nu arjap phong pen sami nitum ninje nang kok lu pini anke same kopi posi arjap nang kok ma puke alang litum chining ne puak tengsi kecikrong pini anke la doko ke pu are alang litum department ma sarkar tumle lahai dak tahun along paklar kle ma pipe protek kopi se alang litum dak tahun committee kapa donang ko ma PWD department kapa donang ko alang litum sarkar lo ke alang litum kopi polo alang litum kopi pose kelang ding lo Karbi Anglong Thomas Council ata ake hai tulam ro hang sar ake hai phansami nitum ki pukang tung non lang tha non he lang opening solar light kar ke kar ke non he lang laki tikro don truck soi ma hat ma bak sidola la flower opening ke samik ka pakar ke det prote alang litum pakar nang pomiti di nitum di putawon paklar ji prote alang litum lahai lang cari nai alang litum penangan claim nai alang litum development po hangkong ke chop se ke alang litum lase nitum longbayong jut development committee pen ke pini panap dik pen ke la so alang bung pathep nang po pusi nitum po ane longbajong jut development committee tum dai hangkong lo pukong lo alang litum han same claim kle pusante alang litum kopi posi nitum ha so development ke nitum han nang le nitum la so development ke nitum han nang le development pulote la son keli kona ne ekdom nang claim pi hoi pa hai ma ekdom nang kerang pi pusami hedi nang claim pim pikanoi puyat bang nitum longbajong jut development committee ma LYDC pen nang kecirin kangtung ke la hello media theng nu rang nang ko ke la hello alang litum han penaan nang litum han churore un es ame nitum nang pu inang kok lo pini anta mi gari public anta mi tamun esar anu tiyo pini anta lang flower ka la gandhi pak anu sami lang go plak anu koson de keng peng gedam pomiti ho nang lit Nizang Karbi Anglong pen meglai dui hoi labang su longli alam ki bangki non het jong kalilu kona ningkan pelensmi labang su adui holo mangki suluk sulak atomon nang jablo Karbi Anglong adui holong kidu Karbi ratmta adui holong li chare kom tu nang ji pupena jok pensi batai avi phiki bunang tumta dolo lase adui horong mangki chare kom thip nang ji pu amri MLA Assam Deputy Speaker Dr. Habiteron pen bori ponsi Nizang Karbi Anglong pen meglai dui hoi mukrok alongon ka humidam Karbi Anglong district kelong ahut pent kedam teng 1951 ahut pensi adui hoi sami spang thek pon elo lasil bang so adui hoi bangki ki thir thip ji aphan ki prapjin pen siding pon vek pu lapa intrigate mate adon risami prapjin pen selam pon pu busi Assam Deputy Speaker Dr. Habiteron pen smi pachini pon Karbi Anglong ba Assam rumi khale border sabule hise bikheke agot Karbi Anglong aru Meghalaya বহুত মানে অশান্তি সৃষ্টি হৈছিল কিন্তু এতিয়া লাষ্ট 1 ইয়াৰ্ছ পিচ বহুত হৈছে এতিয়া ডেভেলপমেণ্ট আৰম্ভ হৈছে মই গোটেইটো চাবলৈ আহিছোঁ কিন্তু আমি মানে পাৰ্মানেণ্ট সলিউশ্যন বা পাৰ্মানেণ্ট বৰ্ডাৰ আগত যিটো কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো 1951 যিটো চেঞ্চাছত মতে সেইটো এই যিটো চেঞ্চাছৰ এই সীমা এই মেপ আমি যিমান আছে সেইটো
মই গোটেইটো চাবলৈ বিচাৰিছোঁ এতিয়াতো তেনেকুৱা আমি শান্তি আছোঁ তেনেকুৱা বিশেষ তেনেকুৱা প্ৰব্লেম নাই সাম্প্ৰতিক সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসম মেঘালয়ৰ এক সংঘাত চলি আছে য'ত নেকি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোৰাবাটত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে আচলতে তাক লৈ আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে তেনেকুৱা তাত ইমান আইডিয়া নাই কাৰণ বিশেষকৈ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং মেঘালয় যোৱা লাষ্ট 10 years তেনেকৈ সংঘাত চলি আছিলে কিন্তু আমাৰ অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আৰু মেঘালয়ৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আৰু আমাৰ CM তেখেত সকলোৱে আলোচনা কৰি এতিয়া ক'বলৈ গ'লে আমি বহুত শান্তি পাইছোঁ আৰু আমি সোনকালে আমি পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন আনিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম প্ৰতিবাদকাৰী কিবা আহ্বান জনাব নেকি আপুনি সেইটোৱে আৰু মানে ভৱিষ্যতে মানে যাতে তেনেকুৱা সংঘাত নহয় ইয়াত মানে যিটো আমি বৰ্ডাৰ আমি ক'বলৈ গ'লে এইটোৱে যেনেকুৱা ইণ্ডিয়া পাকিস্তান বা তেনেকুৱা আমি নহয় আমি ইয়াত মানে আমাৰ চব ইণ্ডিয়ান আমাৰ মাজতে আমি ইয়াত মানে ককাই বহাই হিচাপত আমি থাকিব লাগিব আৰু আমি এই বৰ্ডাৰ যিটো 1951ৰ পৰা যিটো মানে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে সেইটো মানে চব দুইফালে মানে ৰেচপেক্ট কৰিব লাগে মকৰুত ছাৰ কিবা প্ৰৱেশ তেনেকুৱা গেট স্থাপন কৰাৰ চিন্তা কৰিছে গেট বুলি তেনেকুৱা নহয় কিবা এটা মানে আমি এই সীমা আমি পাৰ্মানেণ্ট সীমা লাগে যেনেকৈ আমি মানে মেঘালয় আৰু আছাম বৰ্ডাৰ এটা তেতিয়াহ'লে আমি মেঘালয়ৰ পৰা মানুহ আহিলে আদেশ কিবা এটা আমি ৱেলকাম গেট বা তেনেকৈ আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে মানে সোমাই অহালৈকে মানুহবিলাক চিনি পাওঁ যে ইয়াৰ বৰ্ডাৰ বা ইয়াৰ পিছত কাৰ্বি আংলং বা কাৰ্বি আংলং মানুহ বা অসমৰ মানুহ যদি মেঘালয় যায় তেতিয়া চবেই গম পাওঁ যে ইয়াৰ পিছত মেঘালয় আহে kedamtang pai ni pai Chris ke pani Silong long KSU atum pen black flag motorcycle pache jengpon hut Assam registration a number ahem konglong la pen Biden sami me kai pondelo laso puthak pen Assam transport worker driver union atum pen sami Meghalaya pen Assam adu hoilong Meghalaya anat hem konglong sami padam long le dalo la pen Meghalaya hem konglong sami Assam long pawang long le dalo la pon chot kalilang si Assam towar anat pen truck pen kiroi pon ason mungki on sami rangkhadun thiblo labang su towar kadang khapin pen ni thom anang chok tanglo ni thom ke chok ani bangki Meghalaya minister sami Assam anwangsi Assam minister Atul Bora pen smi chingki chingbai ponlo labang so lam ki aputhak pen smi banga thomatom phanski neping nang pon elo lapen bahni phan ki non rita lapen bahni phan ki non rita ri bomlang lapen labang so lam ki long adai ke on tom phanski neping nang pon lapu busi Meghalaya long labang so lam ki hur ke chudura puthak puthot monsam ke wang thujia phansi pai ni phai inkor hini ani bangki Meghalaya long pen simbarai kom sai ki atum pen black flag march asai ki deng pon Pini Abirta ki lan sikyang ton paninglo si tumi thangmi kardom